Una tal taulay bang kita le ne bane bang kapakap. Umaing samat kot labalap sa kapangkiong komu yung masan met mas bang korong ranwo ti pakikom keting keye ki ti masan pugat. Kaya lo erbitin ngene mi sarau bu sito pena ai kela ko me gnu tutre ansio chorus. Ko wek lamaran Jesus Christ an seta na talk on Jesus mo chorus so dan talk pampoi ta seta porque luce ni lobu. Wil ban luce to ko lato ni maran counsel ko ma Jesus Christ. Amen. Allah penataran kawit and rawo te masani warak and Christ melel men. Warak and Christ melel men. Wadaran puk pangkosan ang puken. Yohanes to puken son.Iralau te isak rejikriyek sula rejikriyek walu. Puken son iralau te isak rejikriyek sula rejikriyek walu memasani. Na isi bakan kinrong ngilay. O ye sa Israel, ora kinitawen ye. Iki yung Israel maur sotuk. O sote pa, ora sote pan mela. Sote amen pan at Israel sang rey. At Israel sang rey. Wara kan Christ melel kan utan pan kinrong ngilay. Kapan rong ngilan God, ngilan Christ. O Christ pangkin utan esa Israel. Rebang wewe yang Christ. Christ pan mangi yemen namin sapol mekan. O reban kin itawen Christ. I warakan Christ melelmen. Metuete metakan. Mie repayo memang kalian kilang bane. Sana dai bukan watawat. Kayo. Rebang kin esa rong ngile. Sapol mekan koros pangkin esa rong ngilen Christ. O yang ngilen kot, ngilen Christ, ye masan en kot. Ngilen kot ye I masan en kot, me miminan petail, ansyo chorus. Mimenan ki puk saraw yarap kita pong shelf kan, papalibaran kawela. Soto katapen, dalen nain ki masanin kot, puk sarawi, agdalap sotakin watak. Pagawutan ito magtapanan siya ki, ngilen ko tong kitail. Talutan bangkin watak amasan. Pagdalan ka kuwewe ki, iya ko puran kot, o ngamen kitail. O watawat and son, rekan dimensiyang ka watakala, euteriaw nan, kadedemering, nisotik, nisowasakan, kabika kwatek puken psalem, puken lapin pata, kung nisotik, kabi watak kalasanan, puken puk kadedekap. Pagkarapan na sa lananek talingin, wat-watak masaning kotong kitail. Pagkatay pong ikotaman may inanan lap. Yung puk saraw masaniyong kitail, pukan bansong reninting yata. Mana-manakan koros me Christ huya niyan so me kitong ya sapo me sombar silu me huya sapo me ministry pong samba sito puk pangkaken koleti pagita pag iwen lapin kot menet me kitay pongpongi ri ite me kitay ka kuya talangang wat kong kitay la masam kitay wogi kot lap menet reter so kauti yan sito men watak masanen kot ang upa ite me kitay pangkak rongking ilen kot amasan bang kau kawit kitail ran koros tama kita lana kita lemuya buatail seilokun mor mektawi yana nalte tiktikut en pung talenter kin kakalasang liki oya tama kade kupuran kotong kitail aring senokyo watak masanin kot poye ingilen kotong kitail solang men me sotre senokyo watak masanin kot bang ya solang men meluat dan mauruat. Sedang pampor kapi mengerai raban tikiko kuwi. Pada sesuatu bagi masanin kot. Igar bang jalan anak jalan watak kong kitail masanin kot pu ye ingilen kot ong kitail. Dan Yohanes walu iralau silisa ke ulah silisa kriau masani. Sisa seriketin masani yang men suso ko me poson lar. Kade kinong men sus koros. Ap men sus ako me poson lar me kamelelei me komor kilar mare
kumail pa ang pekyo ng ipatangan, kumail utan pa ang uyala, neiton patak, melel. Ari, mensus, me poson larakan, me kamelele Christ, me kumol klamaran kaon Jesus Christ, Christ katin masa niyong rail. Kumail pa ang pekyo ng ipatangan. Asito mau, asito itatalang poson te, after asito pekyo ang sapon me patak. Poson mela eumet, euya poson mela eumet, so we are young. Harita na kumail pa ang pekyo ng ipatangkan, kumail utang pa ang uyala na iton patak, melel. Harita tal poson lamarang kaon Jesus Christ, au tapanut tepta pekyo sa sapon me masenong kitail. Waday poson and unsek. Poson me so we are young, euya poson mela eu. So katapensyon poson it. Ma atay we aso pang kasaleta. Me melel kita lan ki poson, me melel kita poson moran kaon Jesus Christ. Og mal pantete kita me melel o me melel pang kasaleta ki kumaila. Og mal pantete kita me melel o me melel pang kasaleta ki kumaila. Kita lengkak salatekla na natay mata-mataw na natay memor, kaleng salatek sang atay wiya and Mauren masakan. Puk sarawi me bang kasataki kitai la magdai bang watu ko kitai wewe ki. Magdai sudi bang wewe ki masanin kot soda salatek la eu ba mi retai. Salatek la bang san sang ni atai wiya atai kosoi atai song koros magdai kong wiya. Puk kitai kin watu kong tai masanin kot pekiang kapayata masanin kot. O masa no me bang kasal lagi kita la makadai sudah bang pegi ni watak masih bang kin watak masih ni kot sote salatek la bang mi retai pagi kita sudah wewe ki masa no ong kita lari me Christ ketin masa ni mak mai bang tete kita me kumail bang tete kita me melel ye masa ni kot I masa kat me Christ ketin Song petang kira, kau pantai teki tame melel, ye masan ingot. O me melel lo pang kasih teki kumaila, masan lo pang kasih teki kitaila. Kitai solapanan ki punotkan, kitai kinan ki niaso kitai sesekot. Kitai lese ye rio me melel lo pang kasih teki kitaila, masan me pang kasih teki yela, amen kitai. Kariau Christ kin mangi is me sapole me kan. Bekas yung tayo may toto may pambil what yung kautek ap Christ soto sa Israel. Christ soto tao na siya Israel kan. Mekin uya tip. Mekin uya me sweat. Men tato marambil yang what yung kautek ranin kauteng kan. Christ kin katin mangi is me sapol me kan. Matu isuri isa kewle risek silu emasani. Kaiten aramas koros mekin likwari intinda may ngay kaon me bang petolong nan way and court. Pampile wata kung mas turong. Kaiten aramas koros mekin likwari intinta may ngay kaon me bang petolong nan way and court. Po iralkan mekin kapayata kuburan sa may makarkat nan lang. Ari koros biyan yang wat yung kauta karap sudukin kapayta masanin ko tonan Israel more resibang petulong na wayan god Christ sa Israel I sabol man kot melel men mekin wrong o peki yung masanin ko kapayta sabol man kot masanong Israel mekras kitin masanigi po Israel kan mekin kapayta kupuran samay mekatkat nan lang ya kupuran ko tong tay krabantian na masan ni ranen kate ko e pan leleto metroto panin tangi e mai ngat kaon so ko patar ni maramui se kau se kisang tepelakan o se wiatar manaman toto resek silu ya o nge ia pan intang rail isi mana si kumail koko we sang ye po ise se kumail me moren tiak suetkan ai kawe ong rewet main ko Pagi Israel panin tamai, ni maramui sekin koko pata. Sekin kaus kisan tepelakan ni maramui. Akras wa masan ni yung Israel. Sisa is kumail
Why me kuya mesuot? Ay kawawi rawat. Pagdapan taman masukun men me Christ kamawi ala. Ya kailangan tawasa. Parsi ikaw sudah kamelele. Mereiti tekre. Ya tuwa na maula. Isma kamawi yukala. Ulo pa kita ay maulo pa tayo yung rail. Ko sudah kinto tong ki aramas tipan. Ko sudah kinto tong ki aramas metipan. Anso kis pinuet rentang ye maingat kaun se ko pata ni maromui ni marang kaun Jesus Christ. Rokokop. Ni maramo sa ken kau se sange tepilakan. Huwag iraipil pulperaipon don aramas me possess. Evil spirits kan, ngayon sauta kan, pedlongaw ng kapitan aramas kan, o iray kau si marang kaun Jesus Christ. Pitoy, o tepilakaw pitoy. Taman, kot surukin totong ki aramas di panaman. Ni mula kot ap masan yung rail, isese is kumail. Why magnuya may suwatakan. Ikamelele may bampa kayo. Pinuit, iral mauri ang kot. O kot totong kin rail. Rekop numaran kaun Jesus Christ. Rekaus ki isang tepelakan numaran kaun Jesus Christ. Apre purasang. Niyan sumeran ang katigo pa ang uyawi, rabampilew kataman ki kot, rabampilew kataman ki kauno. Tatok mereka uyata ni mare, kauno pa ang masa niyong rais, isi iskumail. Natawa mau. Pagi anso kis, rekin kaus kisang tepelakan, kukop numaran kauno, song trekan chorus, numaran kaun Jesus Christ, tepelakan rong rail, kauno rong rail, Uyata aral totong kan di marang kaun Jesus Christ. Bilan so kis kot masa niyong rais is kumail. Kumail begung ya mesuat akan. Ikamelele me pinuwa dan so kis repung ramau. Ora totong ke marang kaun Jesus Christ. Abrai purasang. Rai purasang rai lut kataman ki yung kaun totong marang ya tan mare kaun si cuma pun si Israel. Si Israel. Imakat bagi kelang koros kintepta me kotor yang kauno resep tapung. Aral maur yang kauno me pung. Apa yang koros kin pung tekokola. Miye me kin pura sangkut. Puk saro me kasali yang kita me buat ni mun rana kan me trote bang pura sang patak me dalo prekakyong patak en ngen sautakan. Hari kami le me yime pinwat yang ya. Kasambale kita lenter prakaksang atay moriong kot. Kapkapayong kita masanin kot nan ranakan koros. Hoter pangata. O intaya avan proton. Pwebawan. Sangat niat papakala pa kau lelto ranwot. Sote megot wiyawi. Railpur. Moring saulang wiya. Moring kanang maayaw. Kita sesiyat kau na bang proto. Ito magdalanan na uyak dalang kapabayang tayo lamasan. Maafketo ranwot tayo naban yangi. Maafketo kita perkaksang kita lapil purlanan maurin deep kita hisuban yangi. Kilang karas Christ uya. Latu me kau ni nimo kiyang an sinsila numuewo natron tutongan. Me anso ki se panden proto anta ay kau no pandi pambil purlang ay bil nimisa kau uya songa. Anso me purlau uya totok me pulikiti sanger kau nama porsang. Kerana sihat kot bampur tu. Ap kita uwe kime inowa tu ino kiyang kita ile bampur uwe bampur tu. Utana bampur tu pue iputi retal. O bampur tu nale sabol me kan. Penini yang kot me peni ketupain kita inta makalegal. Esirkakan siru puro tu. Utana bampur tu. Awiat me kita isi. Katak dan anak dalam koko ne betai mur. Pura lah muritai. Pagdal di pani yang pil kataman ki kauno totonga magtai kung yata ni mare apa masa ni yung tai si kumail me kung ya mesuta kumail me kung ya tip. Kalang kasambal. Ari tengeti yang reng kauno. Wat kong kitai la masan. Pagdal yang kak lololalan masan wet. Suatu me paan kakan wewe kila masanin kot o kasi ya me wewe kila rasala na watak paniata pang watak kita mo tayo yak taman lol kau no katin proto kat kisan sabul me kan mo ini yang semua kita selalu na watak kong kita masanin kot
Apa ni ada nanti pun sambawat na ram ka talanana wat masin ko tong ketail po ye kawet petail. Kesilu hutan siapa mengkotakan pangkin itawen. Oh Christ answer ko sa titi yang motail. Tal tambah ni itawen ni. Asyik memory tile, pupus tile, egin titi yang utang tayo pa ni itawen ni. Nan look to our silu Christ masa ni yung iral koros memen itawen niya ito e utang ban tromete kila beni kapay kata lopu ran koros o itawen niya lopu wat try bang kapay ran koros katekin ran wat alaka wi puligiti abil pali bileu pokata pailai bil puligiti katekin ni muna try bang itawen Christ but yawen tame katin masa ni Raban pokatara lubu itawen ni ito rang chorus. Daban morki moren Christ. Ran chorus. Pagkatawi ala sapol me kay. So te magkatay bil yang ang kilango buya tantar buya sambagan. Pagkatay solar. Buya ksen sambawet. Kita mo nan sambawet apuk sarom nasi yung kay magkatay yang year monti ni nanlang yung molen coat iwas sama kita mia bili pai kasih yung ketail ketail aren atail mimi pon sambawat na selok in mor magkita wiya koko we ketail anane pokata tail lopu itaweni nan ranakan chorus memorki morin Christ nan ranakan chorus. Nan Lucas ak payori isu ko saya. O memen mesudokin kapay kata lopu itawen yeto esudo ka kuyala neiton batak. Makita isu ba morki morin Christ. O iti tawen ni esudo ka kuyala sapol me warang kay. Esudo ka kuyala dan ini cuma betak dia sabul met disciple. Pagit lopu wat dah siapa kapaik. Christianity kelep mean kisainin lopu. Sote lama-lama yang an kisainin lopu ye Christianity kelep. Pagi ye iwasa me kauno katin langatai kakareti intama kalau pandang sang tipatai. Kata Christianity kelep me an ki lopu. Lopu ya sainin Christian, tisani solang. Maglami ni musarawi mes kasupang ni musarawi me intamar fil kau tak yang Christ kau tak yang kot sam absde lopu memang kelang ni teman rali musarawi ga apeyo me wuta kangkang ite kasel yang time orang wongi Christ emen me katekin Christ me melani lopu ima kata dananan talen erke masenin kot porque mamia songon Mumocho eu mesote pokata lopu pangkasal yung menda mara reclaim dero kosia mara kauta kiyang Christ arap sudo kami lele lopu amen Christ toror mara kauta kiyang katikin Christ magtay kauta kiyang mawuda melel magtay kauta kiyang atay Christ melelo a lopu panuya kasan salpen atay more Pagi lopu iwas sama ada kot kom mata layo iwas sama pandang sang dipatalkan chorus ye lopu and Calvary. Hareta talanane talen kapai kata ta lopu o itaweni bu makitai banin ta makitai solang kaya dalam situ morki morin Christ kita situ kan kapai kata lopu o itawen kita situ ka kuya sapul me disciple kay. Ben Christ makitin masa ni. Kapayo, imulan ititawan Christ ay more sotuk. So lang melel men kelep me banale di more sotuk. Kadang koros makinta maing. Irail kelep makin kapayta masinin kotong rail kapayta ra lupu ititawan ye irail kelep banale di more sotuk. Iwan isa payo rikwano ko siya sisisap ko din masa niyong. Ngay mahal, ngay melel, ngay more, so makakulang sa may masong ngay. Ye ikelep me ban wai kitala rin kot nan lang. Ye alumet. Al melel more. Magilang at siluwat.
The way, the truth, and the life nang bukan wayo ko siya. Mia we. Kata kena masa ni cuma suatu we. Ni yang cuma patah kau mensusa kau anda. I am the way, the truth, and the life. Masa yang lain. Me yei wani I me ya wani mun petolong lang nan kel. Me kau takin mana kan kin wiwi awi. Ni am petolong lang nang kel wat I way ya dan wani mo. The truth yei wani me petolong lang nan tembelo. I wani mo manang the truth. The life yei wani me petolong na mol me kayo sarawiyo I life mo. Kata Christ niya sa masa ni, I am the way, the truth, and the life. Yei ngay wani siluwang kot rai gamela. Pwela lawe. Abu yei me wani siluwat ong mon moleng kot. So te wat ban lang puk sa masa yung katal. Magtabang komor kita likin maran kaon Jesus Christ. Allah puta pahaula at pukat koros man ko sila wala ren aramasamen ren kot. Poi me kay right claim. Along kot ala kay koros al pukat pang walang kita aramas ren ko. So ite along when nan lang ye kon Jesus Christ. Ite kaleb. So te wat me bang walang ta ren ko. Na yuan isa keu risa klimau risa kolo ko saya. Sisa masin yung ngay mor sa palok son como memen posonie mentama ba mela ap ban mor kasi siya melan paluar ap paling ini ba mor la porque poson mo ren kaon Jesus Christ so memen mor posonie so te pa mela kokolate ya tu ga mela lembet so te pa mela ni paling ini ba mor kokolate Christ kelep me claim he me resurrection and the life Imemor son gomor. So te wat me bangki yang trial. Gomor likin moran kaon Jesus Christ. Rimen kair kilay rebukat warak melelen Christ kelep me bang betulongong nang wayan kot. Warak kan Christ melel kelep me bang betulongong nang wayan kot. Rimen kata tanan tanan trek mo yang wat-wat elin kautek. Kita warak melelen Christ kay te so.